Kulumak Lishabil Esiliqa kwa Jesucristo Hois Ibaon San Lucas. Nakyochi na chokri Jesus Jericó, Jun limus chunchu chirelipe, yochi lemosnik. Nakirabilik ila tenmit yokip chinume, kishpats aru aan. Utkeshtirenak ali Jesus ak Nazaret yochinume. Tohanak kishtiech kaush yapshkush. Ad Jesús, Ralalat las David, Chakushtanak u. Ikyokip shik chubeh keshpus renak tishkanak chokin. Autang asharkau chik kishkhap rech yebal. Ad Ralalat las David, Chakushtanak u. Kishaklik ni Jesus ut kishtaklash kampash chak. Ut naknach chikwang kishpatsre. Karu takwah timbano akwe. Kichaok aan ut kishtie. Kakwa, Chinilokta. Ni Jesus kishtire. Chak ilo. La papas kolok akwe. Sa humpat ti ok chi ilok ut kishtaken Jesus. Yoj shimankirulios. Ut chishkhunili tenamit. Nakkeril aan keshkesh lokalios. Ratin likakwa.